Prvih 100 besed. Oglej si sliko in povej, kaj vidiš. Živali. Kaj je to? Slon. Kaj je to? Žaba. Kaj je to? Raca. Kaj je to? Zebra. Kaj je to? Riba. Kaj je to? Jelen. Kaj je to? Opica. Kaj je to? Fazan. Kaj je to? Kača. Kaj je to? Koza. Bravo! Super ti gre! Domači vrtec. Prijavi se in postani pravi mali genij. Hrana. Kaj je to? Pomaranča. Kaj je to? Jagoda. Njam, njam, njam. Kaj je to? Hruška. Kaj je to? Sliva. Kaj je to? Breskev. Kaj je to? Čebula. Kaj je to? Grozdje. Kaj je to? Paprika. Kaj je to? Sol. Kaj je to? Poper. Kaj je to? Krompir. Kaj je to? Malina. Njam, 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 njam. Kaj je to? Grah. Kaj je to? Fižol. Kaj je to? Brokoli. Njam. Kaj je to? Cvetača. Kaj je to? Borovnica. Odlično, pa ti vse znaš.
Prostori v hiši. Kaj je to? Kuhinja. Kaj je to? Spalnica. Kaj je to? Kopalnica. Kaj je to? Stranišče. Kaj je to? Otroška soba. Kaj je to? Hodnik. Kaj je to? Dnevna soba. Čestitam! Odlično ti gre! Narava. Kaj je to? Morje. Kaj je to? Sneg. Kaj je to? Led. Kaj je svetla pika na nebu ponoči? Zvezda. Kaj je to? Gora. Kaj je to? Travnik. Kaj je to? Njiva. Kaj je to? Prst ali zemlja. Kako imenujemo trde stvari na sliki? Kamni. Kaj piha, da se premika trava? Veter. Čestitam! Odlično ti gre! Telo. Kaj je to? Ustnica. Kaj je to? Lice. Kaj je to? Trepalnice. Kaj je to? Koleno. Kaj je to? Brada. Kaj je to? Obraz. Kaj raste moškim na obrazu? Brki. Kaj je to? Rama. Kaj je to? Čelo. Kaj je to? Dlan. Kaj je to? Stopalo. Odlično! Naša mala bistra glavca. Oblačila. Kaj je to?
Očala. Kaj je to? Sončna očala. Kaj je to? Šal. Kaj je to? Pas. Kaj je to? Gumb. Kaj je to? Majica s kratkimi rokavi. Kaj je to? Kratke hlače. Kaj je to? Kopalke. Kaj je to? Pidžama. Kaj je to? Kravata. Kaj je to? Zadrga. Super! Ti si pravi mali genij. Hiša, zunanjost. Kaj je to? Streha. Kaj je to? Dimnik. Kaj je to? Okno. Kaj je to? Vrata. Kaj je to? Ograja. Kaj je to? Zelenica. Bravo! Super ti gre! Hiša, notranjost. Kaj je to? Strop. Kaj je to? Stena. Kaj je to? Luč. Kaj je to? Zavesa. Kaj je to? Stikalo. Kaj je to? Vtičnica. Kaj je to? Omara. Kaj je to? Postelja. Kaj je to? Slika. Kaj je to? Kljuka. Kaj je to? Stopnice. Kaj je to? Tla. Bravo! Super ti gre. Hišni pripomočki. Kaj je to? Termometer. Kaj je to? Likalnik. Kaj je to? Mešalnik. Kaj je to? Pralni stroj.
Kaj je to? Sušilnik za lase. Kaj je to? Sesalnik. Kaj je to? Ura. Kaj je to? Pečica. Kaj je to? Hladilnik. Kaj je to? Mikrovalovna pečica. Kaj je to? Miška. Kaj je to? Pilot. Kaj je to? Mikrofon. Kaj je to? Slušalke. Kaj je to? Telefon. Kaj je to? Tipkovnica. Kaj je to? Tablica. Kaj je to? Pametna ura. Odlično! Pa ti vse znaš.